moto ngantuk ora kariban moto melek karuan leyeh-leyeh penak tenang mikir besok raga tekan mikir besok kejengkelan leyeh-leyeh penak tenang orang jaluk orang ketuman ora antuk jur kampiran leyeh-leyeh penak tenang pengangguran ala pengangguran karena ketuman ngebak-ngebai jalanan tepuk tangan dong 1 2 3 ya leyeh-leyeh penak tenang leyeh-leyeh penak tenang kadung nongora karungan kadung ceceroro tenan leyeh-leyeh penak tenang mikir besok raga tekan mikir besok kejengkelan leyeh-leyeh penak tenang orang jalo orang ketuman orang antuk jur kampiran leyeh-leyeh penak tenang ngebak-ngebai jalanan tepuk tangan dong 1 2 3 ya terima kasih leyeh-leyeh penak tenang terima kasih Nemon Subhanallah. Satu bang laya. Nggih Mas. Nggih kula manut jenengan Kang Budi ten mriki wonten warung tenda kali Bokong Semok. Manut jenengan. Bokong Semok dulu nggih Mas. Nggih mboten napa-napa.
Karena jenengan ingkang bersuara kula hanya membacakan. Nggih matur suwun ning, ayo disapa. Dari penggemar setia Sabu. Nggih, Sabu. Saudara Wijaya. Di mana-mana pasti hadir nggih Sabu nggih Mas. Super khusus di depan kula niki Teran Jatim matur suwun nuwun. Nggih, niku Sabu yang teraniaya Mas, Teran Jatim. Ngesakno kemarin absen. Nggih, niki enten Sabu saking Setro. Setro. Saking Balong Panggang. Terima kasih. Saking Menganti. Dia tanpa terkecuali nih itu seluruh Sabu saudara Budi. Lho niki enten Sabu Bancang lho Mas. Terima kasih. Apa Husin untuk youtuber yang sudah meliput pagelaran dalu niki neng. Nggih Mas. Matur sembah nuwun. Wes spektakuler banget Videotron di belakang Anda. Wow. Oke. Pak Seger Lambangan juga hadir matur suwun nuwun. Niki Sabu ketapang kuning nggih enten lho Mas. Ketapang kuning. Nggih. Yuk monggo dulu. Digoyang bareng bersama Putih Wijaya. Dikasih babak semok. Ayo jamian bergoyang. Dusun panas bergoyang. Bokong sapa semok rambut sanggul sanggul nganggo cucuk bokong semok bokong semok bokong sapa semok rambut gelung mirip sapa bae keberko mesti goyang menunggu
semot rambut sanggul 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 nganggo cucuk ya bong semot 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 bong semot rambut digelung gelung gelung digelung miring sapa bae keperdo mesti ngomong apa semot bomonge eman moto sing digo telen lambe sing sikar laris sikir kabulu gawe greget kudu-kudu kepengennya aku ya ho ya aku kecungkel iki Mbak Jamia. Nggih sabtu sembah Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih mohon dengan hormat untuk Bapak yang penyawat di atas. Nggih. Mohon untuk turun mawon nggih. Nggih. Berarti yang di atas harus turun. Ngapunten Ngapunten, sadaya, nggih. Boleh nyawer tapi di bawah Tapi di mawon. bawah. Terkecuali nih. Yang punya hajat. Nah, begitulah. Yang punya hajat betul napa-napa. Nggih, apa? Kalau sudah izin gitu betul napa-napa. Nggih, Nggih, masih pripun ada waktu. masih wonten? Masih ada waktu. Apa niki pripun? Genek lagi. Nggih. Dari Abah Seger niki wau nyuwun Napa? jambu alas. Jambu alas. Matur sembah nuwun sudah hadir. Nggih. Nggih, monggo Neng. Capudi Enten napa wau? BT. warung Tendo. Ya siap. Tim Kopior. Jombang Delik nggih, matur sembah nuwun sampun rawuh. Tim pedot jalur langit. Nggih. Tak Nggih. jelasno. Matur sembah nuwun tim pedhot jaro langit. Namun dia melihat di rumah. Malah Nggih. yang sudah memantau di rumah. Tim pedot Nggih. jalur langit. matur Tasih sembah. semangat nggih Ibu. Kula kepingin kepireng suarane pripun? Tasih semangat Ibu. Bapak tasih semangat. Tasih semangat nggih. Kurang berapa jam nanti kita tahun baru. Nggih. Semangat Mas. Waiting. Bareng-bareng Budi Wijaya, yo! Gitu! Kopi susu anget-anget asik asik gedang goreng panas pisang
Ya monggo patut. Jenengan mau. Yang berhubungan dengan tahun baru. Ayo belajar. Kebadas dekat Surabaya. Cakep. Budi Wijaya pancen istri. Wow. Mewah. Yo. Adik. Iya. Mas Jono. Niki kan. Kita